oynamayın sonra. Şartlık şimdi bir tarafa. Yakın tutmayın. Sultan çalışma yapıyor. Adan yapılan salimiyetinde ne var? Aynı şartlık şimdi. Burayı en sonuna kaytalarda var. Günün gözü açılsın. Köpye şuak şaşılsın. Koyun jasayın. Köpye şuak şaşılsın. Şuak şaşılsın. Kutlu konak gelipti. Konak gelipti. Törümüzge yenipti. Amandası ülkenge. Terbiyenin bası oy. Alkaniki bärimiz. Salim deyip ülkenge. Kuanamız bizde. Kuanası sizde. Kölüp şıkkan künge. Ko'rinamak kılınız kalay bizge şuarını şaşıptır ya. Kılın deyiptir. Sos yaxşı bizinde kömük deyimiz. Solay kılın deyip ko'terimli bo'ladi. Jaraysınlar balalar o'rnimizga o'tirib o'yinglar balalar. Uyumlaştıran okuş hareketinin ötken sarılıkta kaytalaygan ötken okuş hareketimizde biz neni öttik? Yani qarandaş, men aldında qo'limda qanday suretler var? Bu qanday qo'ying? Qanday? O't. Qanday mashina? O't söndürüşü ya, aylanib. Buna qanday qo'ying? Jengil qo'yib, bunau Kamaz, Aysultan, nima deydi Aysultan? Qaytalaymiz. Bunau qanday mashina? Qo'ying. Kamaz, bunau jengil qo'yib, avtomobil deb aytadi, lekkovoy. Avtomobil. Al bunau qanday dedi? O't söndürüşü. Aysultan qanday mashina? Bunu bir sözde biz bunu ne deb aytamiz? Ko'lib yer deb aytamiz. Biz o'tgan taqdirda o'sini aytib ya. Al endi bolalar bu bizning жаңа uyushtirgan hareketimizning жаңа taqdiri turmushlik texnikaмен tanishadi ekanmiz bugun. Ma'lum qaraymiz bolalar. Turmushlik texnikaмен tanishamiz. Onun ishinde biz hozir qanday turmushlik texnika bor ekanini qaraymiz. Bizning uyimizda o'sindaylar bormi ekan? Bor ya. Al ya, eskib turib, qani aytaylik barimiz. Mana bu turmushlik texnika. Buni biz uyda barimiz qo'llanamiz ya, uyda qo'llanamiz. Qaranglar. Buning ishida ne bor ekan? Buni ne? Durust. Tomazlik deymiz buni. Şan so'rg'ish ya, buni biz şan so'ramiz ya. Bu tomazlikqa ne solamiz? Tag'inlar solamiz. Mana ne isteydi? Bu elektropesh ekan bolalar. Bugan biz tamoq pishiramiz. Bo'lda to'qpen yumush qistiramiz, to'qpen isteydigan ne ya, texnika. Bu o'tib. Bu o'tibpen biz ne isteymiz? Kiyim ko'ylaklar. O'tib deymiz ya. Ya almanami bu jeldetkich. Albalar seni ta'limimiz men qaytalaychi qani. Shan so'rg'ish. Tomazitqish. Elektropesh. O'tib. Jeldetkich.
енді балалар кішкене орысшасын қайталаңдар. Şimdi барлықтан бірге жұмыс жасаймыз бәрі. Үнемі оқымаймыз. Пылесос. Айтамыз. Пылесос. Шаңсорғыш, иә? Тоңазытқыш, холодильник. Айтамыз балалар, холодильник. Духовка. Электропеш, дұрыс, духовка. Газ деп айтамыз, иә? Газда. Вентилятор, дұрыс. Үтік деп айтамыз орысша. Ал енді балалар, міне үтікке келетін болса, мына үтікті біз қалай қолданамыз? Бұл үтіктер біз тоққа қыстырамыз оны, сосын не істейді? Бұл мына тесіктерден пар шығады, бу шығады. Сендер оны пайдалануға болмайды. Білесіңдер ма? Өйткені сендер әлі кішкентайсыңдар, қолдан күйіп қалады. Бұны тек қана үлкен әпкелеріміз, мамаларымыз қолданады, иә? Ол үтікті біз жай жерге қолданбаймыз, мынандай тақтайша қолданады екенбіз, қараңдар. Иә? Бұл тақтайшаға біз көйлегімізді үтіктейміз, және мынандай орамалдар, осындай заттарды, шүберектерді қыстырып, тоққа қыстырып қараймыз недені. Сосын бұлай үтіктейміз, білесіңдер ма? Бұны сендер үйге барғанда өздерің істей алмайсыңдар. Тек қана мамалар